ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Waiphangmi di Rembai bat ke Parkles di Linkhei kilalong ki champion of champions hagajing ko bikun keti bertip kum Open Meghalaya Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Championship arajar pusau belapenya de Meghalaya Arm Wrestling Association ringkar ke jing Trelang bat ke Malki Sports Club bat ke Trelang Welfare Society kebelalong Hamalki Indoor Stadium Klitschnong hagitrik ujleu arajar pusau. Kini kejeng Yakob kebedan Lahduh lais bangun kini Shimbenta ukrolang ki bare naga Government Boys Higher Secondary School lolong Lahduh hakejeng Yakob ikun keti haka Men's Inter School. Hakini kesengin apply pai baru ke jersey juga kinhun Meghalaya keban sali Shimbenta shikejeng yakun keti ke Arm Wrestling National Championship kebdeiru kejeng jet naga benta ke World Championship Arm Wrestling arajar pusau keban salong Moldova ha ubnai nailar. Yaki kusnam la sam chikinong job do MDC juga Malki lai umkara constituency uba Fantin la kadong ubla long ru kumukongsan. Ringkar ke jisa kilang jong working president juga Meghalaya State Olympic Association uba John F. Khatiyeng, u general secretary uba Finally Pariat, u district sports officer uba O Motho bat kiwe. You have to give your 150%. 100% is not enough. 150% here and here to reach the top. So we prepare, but in concentration, you'll be committed, but question mark. Team captain juga Meghalaya Arms Association ini dari Riba Stoklindo ini team captain juga lagi dekat Heng. Nagale mereka asuh pakai program yang dipujongi Meghalaya Arms Association bagi kena dikasih pelingkop Kiprius bagi nakai siapa kena hendak club sambut. Kalau kalau ni ayat club tiga ini kena dikasih pelingkop huge amount of players pun. Juru kani dia ke starting ke jongi benda